Dobro večer. Evo, nalazimo se ovdje u društvenom centru Drenova gdje ćemo imati jedan zanimljiv razgovor, makar za nas iz udruge Dren, a nadam se i za našu publiku. Govorit ćemo o ažuriranju postojećeg katastra Drena. Što je katastar Drena, kako je on nastao i kada, govorit će nam Draško Maršanić koji je i voditelj projekta ažuriranja katastra Drena. Ovdje je i Kristijan Grajlah koji je sudjelovao zajedno s Draškom u obilasku drenovskih šuma, kad su bilježili, slikali, fotografirali te drenjule u drenovskim šumama. Damir Medved koji će biti moderator. Draško Maršanić je inženjer geodezije, a s nama je ovdje i jedan mladi koji je magistar geodezije i geoinformatike. Nekoliko riječi prije nego krenemo. Želim reći da su i Draško Maršanić i Kristijan Grajlah i Damir Medved volonteri 2012. godine, upravo te godine kada je i rađen katastar, davno je to bilo, a da su Kristijan Grajlah volonter godine grada Rijeke 2009. i Damir Medved volonter godine 2016. Dakle, ponosni smo što imamo upravo takve članove koji su svo svoje vrijeme dali za zajednicu. Večeras ćemo govoriti dakle o tome kako je nastao Dren, kako je nastao taj katastar, ali i o tome koje su nam mogućnosti da ga ažuriramo uz pomoć novih tehnologija. O tome će sigurno najviše znati Antonio Udović, a rasprava je naravno otvorena. Damire, izvoli. Hvala. Dobro, kako je Vesna već rekla, možda da počnemo zapravo sa tom pričom o povijesti, odnosno možda gdje je bilo ishodište te ideje, zašto smo to uopće radili, a onda ćemo zapravo, dok budete pričali, ćemo onda usput malo i ja ću povrtiti ekran, pa da ljudi malo i to vide kako to izgleda to do sad ne vidi. Dobro, za početak bi pročitao jedan citat iz knjige Kastavština Ive Jardasa, koji je u jednoj impozantnoj knjizi i vrlo vrijednoj na staroj Čakavštini, Kastavskoj Čakavštini, napisao tu knjigu Građa o narodnim običajima. Pošto je Drenova jedno vrijeme bila u sastavu Kastavštine, onda je spomenuo i Drenovu i nazvao je Županija Drenova. Nije puno pisao, jedna stranica i pol. Iz toga malo ću preraditi da nije to neke arhejske izraze, da bude to razumljivije. Kažu da je nekada va stara vremena bilo na tem kraju sila Božja Drenovine. Drena da je bilo za toporišća, za zubi na grabljah i drenovski metli, da su onda narezali za si reški balotari, ki su reku meli. Ovako oko zime, kad su bili drenjule zrele, da su ih rečani prihajali trgat. Se popune koneštri drenjul, da su nosile reščice doma. Zavim tega Drena, del je, rekao je Barić s Podbrega, da temu kraju reču Drenova. Evo, to je, znači, već on u tome povezao ime Drenova sa, kaže, sila Božja drv, znači jako puno drv je bilo. Na tu sada, da li je to bilo prije nego što sam ovo pročitao ili sam ja prije toga sjedio, ali s prijateljem Grajlahom smo puno hodali okolo po šume, najviše smo brali gljive i to, i nekako smo došli na tu ideju da vidimo da li od tih sile Božje Drenjul, da li je to još toga tu kod nas i ako je, koliko je toga. I tako smo se malo pogovarali oko toga i onda već kad
gremo okolo iskat te drenjule, bilo bi dobro da zabilježimo to. Hvala Bogu, tehnologija je bila i onda, to je bila, početak je bio 2012. Ja sam posudio ručni GPS koji ima pogrešku od 4-5 metara i više, ali to je za ove prilike samo za evidenciju da se to nalazi tu i tu, pogotovo što je to u šumskom području, onda to taj metar simo ili tamo ne igra ulogu. I tako smo Kiko i ja počeli, to vam je bilo 10.3.2012. Treći mjesec, početak 3. mjeseca, sa šuma još spi, nema ni jednoga listavane, a drenjula procveta. I žuti se, vidi se, to reču da je to šumska mimoza, planinska mimoza, ne znam kako je zove, jer se žuti, prekrasno je vidjeti i vidi se u šumi i lako ju je otkriti. Jer inače sad u ovo doba kad nema ništa, to je nemoguće. A mi smo trbuhom za kruhom išli u šumu i kuda se moglo proći. Dakle, nismo prtili, nego smo po putu, kako je putova bilo, onda. Sad ih je već manje, jer su zapušteni i jako je teško kroz šumu hoditi. Mi smo koji put bi vidjeli onako 50-100 metara, neće se žuti, ali kiće poći tamo, mislim, to treba radnika ima da to posikuju i da dođemo do tamo. Tako da su nas dva to počeli obahajati u šumu Drenovsku, više onako kako nam se kidan dalo, jer treba vam lipo vrijeme. Mislim, ako daš pada, nema šanse za poći okolo, jer to je šuma i blato je i sve i nije lako hoditi. Tako da smo to, evo, početak je bil dole kod groblja, ovog starog Drenovskog groblja, tamo je ta prva, svaku drenjulu koju smo vidjeli, smo ju prvenstveno uzeli koordinate satelitske, mislim sa satelita, i opisali uglavnom visinu, širinu, debljinu, opseg toga drva i usput se napisalo da li je to drvo, D ili je S stablo, S ili je G kao grm i to piše unutra. Da bi se moglo usporediti to šta je i da na koncu ovjekovječimo, svaka drenjula je dobila svoj broj. Evo, broj je ovako napisan kako je tu, 163, tako su se vrtili brojevi na ovome više ili manje, uglavnom od 1 do najveći zadnji broj je bio 480. To je bilo, završetak je bio 4.3.2014. godine. I sve su fotografirane. I sve, da, sve su fotografirane. Evo da vidimo jedan primjer, ja sam kliknuo sada na broj 49. I tu se sad na ovoj fotografiji lijepo vidi kako je postavljen upravo ovaj naš blokić i vidi se naravno je to stablo i one dimenzije koje smo malo prije spominjali, nekakvi atributi, neki podaci kojim je ovaj grm zapravo bio opisan. Možda je zanimljivo da ste grmove u nizu opisivali, tako? Nije bio samo jedan po jedan? Ne grmove, nego puno puta kad idemo putem i sad vidimo sve za u nizu su i stabalca mala i to po gromačama, uglavnom gromače su uz rub puta recimo i puno puta baš uz rub gromače i na samoj gromače su rasle te drenjule i kako je to niz, šta znam, od 3, 4, 5, 10, onda da ne snimamo svaku pojedinačno, jer su one na razmak 2-3 metra ili 5 metara, a s obzirom na točnost, onda smo snimali prvu i zadnju, a u zapisnik je ušlo koliko je u tom nizu stabala ili grmova. Dakle, to je uz ovaj katastar drenjula je naputak
gdje je opisano koje su se kratice upotrebljavale i šta je u svakoj koloni od tog katastra Drenjula. Tako da se ima čak i gaji. Nekad su one u krugu, u nekom dorcu, u krugu ih je puno pa ih je teško to sve posnimati. Nema svrhe. Jer to je gruba evidencija tih Drenjula, bitno da se pokaže da ih ima. Mi smo došli do broja 480, ali to nije broj Drenjula, toliko stabala ili grmova, jer negdje ima tih nizova, pa je od te dve je u stvari možda 8 ili 10, a koji put je više, tako da to je sigurno više od toga. Sad, tu pod kraj, to kad smo završavali 14.3., te godine smo tu napravili akciju, pa smo tamo oko crkve, počeli smo oko crkve, pa oko dječjih igrališta, to su se posadile nove te uzgojene Drenjule i grmovi Drenjula i stabla mala. I sticajem okolnosti jer sam sreo kolege, svoje geodete koji su imali precizne instrumente, GPS koji daje točnost od 2-3 cm. Tako da su oni, zamolio sam ih, pa su oni posnimali to. Sad, za ubuduće. Ove koje su snimljene, ne znam, ima ih 24 ili 27 dana, one se nisu uvrštene u katastar Drenjula, nisu u onome popisu, jer sam se dvoumio uopće šta napisati oko toga. Mislim, prvenstveno njih mora se izuzeti u odnosu na ove druge koje su autohtone, koje su u divljini i koje imaju tu grešku, a ove su precizne. Sad, razmišljajući o svemu tome, predlažem da se osnuje poseban dio katastra Drenjula koji će biti u intravilanu, tu izgrađenom, jer i tu smo i Kiko i ja smo negdje po dvorištima i tu uz kuće ovdje ima gdje ljudi drže svoje Drenjule i lijepe su, dakle brinu se o njima. Sad, ta točnost koja je za šumu dobra, ovdje nije dobra, jer može past u susjedno dvorište ili šta, pa to nije zgodno, pa bi bilo dobro da se sve te koji su unutar mesta ovdje, oko kuća, i ove koje su kao hortikultura, da se one ponovno snime precizno i da imaju svoju koordinatu koja je zagarantirana, tako da kad se pogleda plan, da se vidi točno u kojem je dvorištu ili na kojoj ulici i točnom poziciji. Tako to. Dobro, to je svakako tema o kojoj ćemo sad za par minuta razgovarati. Možda još jednu stvar koju bi vrijedilo pokazati iz ovog projekta iz 2012. su ove statistike koje su bile izgenerirane. Znači, to je, s obzirom da su se prikupljali i različiti atributi za ta svaki grm ili svako stablo, onda je to omogućilo da ovako se napravi jedna klasifikacija. Ovdje je prikazana visina drena u metrima. Znači, ta mjerenja i visine su bile procijenjene, nije to sad sve skupa precizno bilo, to je bila neka ocijenjena visina, što je za ovo naše razmatranje dovoljno. Znači, bila je gledana ta visina drena. Nakon toga je bilo, pregledavali smo i, odnosno evidentirana je i prema grupiranjima, znači bilo je zanimljivo vidjeti da li su stabla drena samostalna i grmovi ili su nekakvi nakupinama, pa ovdje sa strane se vidi da li je to 1, 2, 3, 5, 14 grmova i tako dalje. Tako je to vrlo zanimljivo, da li je to čak i gaj, možda nekakav i slično, to pokazuje jednu klasifikaciju. Što je najveće, a usput da pitam, plavo? Plavo najveće je samo jedan grm, samostalni grm. Grm ili stabla? Grm, piše G, znači jedan grm, ne? A ovo drugo su 7, 4, 5, dakle samostalni grmova ima 131 iz ovoga, stabla ima 55, ovo što vidim tu na brzinu, a ovo drugo su sad 2, 3, 4, 5, znači velika većina je ili samostalno stablo ili samostalni grm, a onda su ovo nekakve kombinacije. I zadnji podatak koji je ovdje obrađen je bila ta širina krošnje
drena, opet u metrima, procjenjenima, i ovdje se vidi da je nekako najveća veličina je negdje oko 4 metra, ova najveća pita koju ovdje vidimo je 4 metra, ovo što je dio koji je prazan, to je tamo gdje nije identificirana, tad nije bilo moguće procijeniti veličinu, ali od ovih koji su procjenjivanje, vidimo da je otprilike oko 4 metra, da je to najveći problem. I sad ono što je zanimljivo kod ovog nastavka tog cijelog projekta je da ćemo sad praktički 10 godina kasnije imati priliku obići jedan dio, vjerojatno ne sve, ali jedan dobar dio tih stabala, i onda ćemo možda zapravo, ili pokušat ćemo utvrditi razlike. Šta se u međuvremenu dogodilo? Da li su ta stabla propala neka u međuvremenu, da li su nestala, da li su neka narasla, izrasla i tako dalje. Nekakva pretpostavka je da se dren inače poznat kao drvo koje jako sporo raste, dakle ne možemo očekivati da su sad to nešto strašno da se povećalo, vjerojatno je ostalo negdje u istim dimenzijama u kojima je bilo. Sad možda da pogledamo i popričamo o tom, to je bilo nešto što se tada događalo, međutim bilo bi zanimljivo vidjeti te tehnologije i ovo što ste vas dvojica zapravo obilazili, taj cijeli prostor i tako dalje. Možda bi nam Antonio možda za početak mogu reći koje bi nekakve nove metode mogli koristiti u tom snimanju. Malo prije smo vidjeli da je zapravo idealno vrijeme tamo negdje 3. mjesec kad se to žuti, pa da li nam to daje neke nove mogućnosti i kako zapravo ti vidiš da bi se moglo sad pristupiti tom projektu sljedeće godine koji bi nam omogućio da možda još dodatno snimimo nešto što nismo ili da možda jednostavnije provjerimo. Pa evo, možda par riječi o tome, o primjeri nekih novih tehnologija, a onda ćemo dati. Dobro večer svima. Dakle, unazad 10 godina područje geodezije i geoinformatike se je drastično moderniziralo. Dakle, geodezija se unatrag, recimo, koliko se tu spominje, nekih 150 godina unatrag, još od Austro-Ugarske je taj pojam geodezija dosta prisutan. Sve što idemo dalje je više prisutan taj pojam geoinformatika. Mogu pohvaliti tu začetnike ovog katastra drena da su na jedan način specificirali atribute, odnosno metapodatke o samom drenu, odnosno o samim grmovima drena koji su prikupljali. Mislim da bi bilo najbolje sad za ovaj projekt uzeti jedno testno područje za koje procijenimo da je najpristupačnije, da ga se terestički još jednom obiđe i izmjeri i prikupi podatke. Dakle, onda ćemo imati dva seta podataka iz kojih ćemo moći napraviti određene prostorne i atributne analize. Dakle, ovo tu je lokacija gdje jesmo. Smanji pa je odi na groblje, da. I kada budemo imali ta dva seta podataka, moćemo kroz moderne geoinformatičke alate, a to bi bio recimo GIS program QGIS, u koji bi mogli sve ovo tu ubaciti. Ovo tu je snimano dakle u HDKS-u, odnosno popularno zvanom Gauss-Krügeru, dakle peta zona, a trenutno koristimo, dakle službena je HTRS, odnosno Hrvatski terestički referentni sustav iz 96/TM, TM je Transfer Mercatorova projekcija, koja je globalnog karaktera i iz koje će biti eventualno mnogo jednostavnije za bilo koga dalje transformirati to u VGS koji koristi naš recimo Google Maps i slično. Uz sve to, dronovi su nekakav pojam koji se jako često veže za moderno opažanje prostora, pa tako definitivno to polje koje uzmemo kao nekakvo polje na kojima ćemo vršiti nekakve analize, ćemo opažati klasičnim RGB senzorom, znači i na temelju toga ćemo pokušati identificirati da li ti prostorni podaci koji smo neposredno na terenu prikupili, te žute mrlje, ajmo reći jer će to biti jedan raster, da li te lokacije od tih grmova će odgovarati podacima koji smo prikupili neposredno na terenu. Dobro, znači ta metoda bi trebala omogućiti da se taj proces snimanja bitno ubrza i da teoretski, ako se on pokaže uspješnim, da se onda puno veće područje može obuhvatiti i pogotovo ono područje koje je bilo nepristupačno
je veli kako sina, Sad je. riječina i tako dalje. Znači to je bilo na neki način najprije bi napravili jedan probni, pilotski let, vidjeli bi da li to odgovara, a onda bi se trebalo zapravo isplanirati jedan ozbiljniji let kojim bi se onda možda zahvatili te neke puno veće područje. Dakle, tu možemo uzeti nekakve parametre, to treba vidjeti sa kakvom kamerom se raspolaže, koliko nisko ćemo letjeti jer svi ti faktori utječu na konačni rezultat. Ali ako se pokaže jedna visoka točnost, dakle, odnosno visoka točnost u smislu ovoga što nama treba, da ti žuti pikseli koji tražimo, pošto je ciljano razdoblje, odnosno vremenski okvir u kojem ćemo pažati vjerojatno 3. mjesec u kojem dren cvate, ako se to pokaže uspješno, onda definitivno nam se otvara opcija da preletimo puno veće područje i da pokušamo identificirati puno šire područje čak nego što su volonteri prije 10 godina, dakle, obišli i u što je uložen jako velik trud. A što se tiče procjene ovih drugih atributa koje su oni ručno opisivali i procjenjivali, da li vidiš da i tu bi mogli dron pomoći u nekoj mjeri, dakle nekakve promjere, krošnje i nekakve stvari? Ili misliš da taj dio ćemo ipak trebati opet volonterski, dakle ne treba ovdje isključiti, nije tehnologija zamjena, tehnologija samo olakšava zapravo cijeli postupak, ali onda bi mogli navesti volontere da zbilja fizički dođu ispred i da su onda na istom metodom procijenili. Pa na temelju 3D modela koji se može generirati kroz moderne softvere, može se napraviti procjena čak i visine i širine grmova, ali definitivno nije moguće to točno, jer nije to objekt u smislu kuće i slično da se može puno točnije izračunati volumen, pošto su ovo grmovi nepravilni su oblici, može se dobiti nekakva informacija sigurno, dakle iz ureda na jednom 3D modelu, ali mislim da definitivno u ovom slučaju to nije najprimjerenije za ovaj tip objekta. Da li još možda neka stvar koja bi bila tu dosta zanimljiva, čini mi se je, imamo biti jedan drugi projekt koji se vodi u paraleli sa volonterima, imali smo jednu aktivnost u okviru društvenog centra, ovo što vodi udruga Drena, to je bilo volonteri koji su zajevali biljke i tako dalje. Sad je možda ovo dobra prilika da se kod tog terenskog rada identificira možda i ta razina, da vidimo negdje još neke dodatne točke, da njih posebno značimo, odnosno da posebno značimo ta stabla koja su bila u tom procesu zaljevanja. Bilo bi zgodno vidjeti da li su ona stabla koje smo zaljevali eventualno bolje od ovih koji nismo i tako dalje. Dakle, to opet neka vrsta remote sensinga i istraživanja tog dijela. Znači, šta bi se još po tebi moglo eventualno tu, a koja bi još nekakva nova ideja se mogla pojaviti i neki novo prikupljanje, nove informacije koje bi se eventualno mogli prikupiti? Da li ima još nešto, osim ovo što smo do sada spominjali? A ovo tu dakle, ovi atributi koji su uzeti prije 10 godina su klasični atributi recimo za nekakve biljke. Ovo tu je recimo jedan novi atribut, dakle nekako novo polje koje bi dodali s kojim bi se usporedilo dakle ti grmovi koji su zaljevani i koji nisu zaljevani, da li oni bolje uspijevaju, da li su neka stabla uništena, jer moguće da ćemo naići na takve situacije. Iskorištavanje ovih podataka, dakle prostorni podaci se mogu koristiti u razne svrhe. Od toga da li su oni nekakvoj sjeni, da li su na sunčanoj strani, da li su izloženi više ili manje vjetru, dakle tu se mogu raditi razne prostorne analize. Uostalom, recimo za stanovnike Drenove se može napraviti nekakav put, da je nekakav cilj da se to obiđe, nekakav put koji mi smatramo da je možda zanimljiv i to recimo napraviti nekakvu šetnicu kroz šumu i da se obiđu nekakva interesantna stabla koja svojom vizurom recimo dominiraju. Pogotovo je tu recimo to u 3. mjesecu kad se zna da nije sezona na nekom vrhuncu, ali da se opet napravi nekakav dodatni sadržaj za stanovnike Drenove i eventualno neke njihove posjetitelje. Draško, htjeli ste spomenuti nešto? Tako da se stekao, da, Kiko i gospodin Rajlah i ja smo obilazili
ne znam ni sam kako smo odabirali gdje ćemo ići, homo danas na Kabnari, drugi put homo na Lubanji, tako nismo imali neki određeni plan sistematski da idemo, da češljamo cijelu Drenovu, područje mjesnog odbora Drenove, nego smo više manje, gdje nam je bilo zgodno za hodat pješke i gdje smo očekivali da će biti priličan broj Drena, da ne hodamo uzaludno po šumi. Pomalo smo i znali gdje ima. Uglavnom smo sad kad pogledamo recimo ovakav jedan snimak, ja imam jedan dio, veći dio tog što smo posnimali, vidi se da ima šupljih mjesta, čak recimo ovo je staro groblje ovdje i tu smo mi počeli ovdje uz ovaj put i gori put koji vodi prema obilaznici, a ovaj dio ovdje, ovo tu, to je ispod, molim te spusti malo dole i smanji malo. Ovo žuto, to voda. Evo, tu je groblje, ovo je cesta koja vodi do groblja, tu završava asfalt, tu je ulaz u groblje, staro Drenovsko groblje. I sad ovo mi Drenovčani zovemo 3 livade, tu se pruža sve. I sad na ovoj strani uopće, ovo je baš livada, ali ovo tu nismo obišli, a tu sigurno ima ovdje. A tu smo išli po ovome. Ove točkice su ti Drenovi koje smo snimali. Dakle, ima za neke buduće volontere, ima tu mjesta za naći u 3. mjesecu, ako je lijepo vrijeme, se može obići tu od ovuda, od groblja pa po ovome. Iako je tu dosta visoka borova šuma na početku, ali naći će se nešto. Da, možda par riječi i šta... I to, oprosti, za ovo zaljevanje. To zaljevanje je bilo samo ove koje su hortikulturne. Koje je tu posađene, koje uopće nisu ovdje u katastru. Da, mada je zanimljivo unutar, ovo mi je palo, ova super ideja. To nešto je rekao, pitanje sjena, da vidimo koje su stabla u sjeni i da li više odgovara ako su u urbanom dijelu, tako da svako jedna analiza u tom dijelu bi se mogla napraviti. Ono što smo planirali, što se tiče kako realizirati tu novo snimanje na proljeću u 3. mjesecu, jedna ideja je bila da se iskoriste već platforme koje postoje danas ja bih rekao, u svijetu. Jedna od najpopularnijih je iNaturalist platforma koja je otvorenog tipa, besplatna je za korištenje i ona je zgodna zato što ona u sebi omogućava kad se instalira aplikacija na mobilni telefon, znamo da su današnji mobilni uređaji u biti vrlo moćni, vrlo precizni, imaju kvalitetne kamere, imaju vrlo kvalitetan GPS i ta aplikacija omogućava da se na vrlo jednostavan način fotografira objekt ili biljka koju opažamo, da se ona spremi u centralnu bazu, ona se odmah stavi na lokaciju gdje se nalazi, međutim ono što je najzanimljivije, onda ona postaje dostupna i drugim istraživačima automatski, koji mogu onda to procjenjivati i komentirati. S obzirom da su te slike visoke rezolucije i rađene su u različitim dijelovima godine, onda tu svakako se može pozvati nekog eksperta da onda da možda nekakvo mišljenje o nekakvim, da su biljke zdrave, bolesne, ovakve, onakve, tako dalje. To je nešto na što bi se moglo pozvati, pogotovo ove naše znanstvenike s kojima surađujemo na sveučilištu u Rijeci. Ja sam i prošle godine, kad sam eksperimentirao sa tom platformom, sam uploadao ove naše stare podatke gore na platformu i mogu reći da je bilo dosta pogleda i komentara. U principu gdje su ljudi pitali gdje se to nalazi, preciznije i tako dalje i ja sam svugdje pisao da je to projekt koji bi trebao biti realiziran. Tada sam napisao tijekom ove godine, ali većina će biti sljedeće godine i što pokazuje da zapravo postoji jedan community, jedna zajednica koja globalna zapravo, koja ovakve stvari zanimaju. Tako da na neki način je ovo sad jedinstvena prilika da prije svega snimimo sve ono što nismo do sada odradili, da to snimimo uz pomoć nekakvih novih tehnologija i da te podatke koje budemo pripremili da uploadamo na jednu ovakvu platformu gdje možda će oni imati kasnije bit će od koristi nekakvom znanstveniku koji to bude
istraživao. Ja sam malo gledao na razini Hrvatske, nema baš previše podataka, ima svega nekoliko točaka, tako da vjerujem da bi ovaj naš doprinos sa korektnim koordinatama i novim snimkama i tako dalje mogu biti vrlo značajni. Evo, to je ono što se tiče te tehničke strane. Znači, planovi bi sada bili za naredno razdoblje da se pripremimo. Ono što je tu problem je da dren i to razdoblje kad mi to možemo snimati je relativno kratko. Znači imamo negdje tamo otprilike u 3. mjesecu, koliko je to, 15 dana možda ili... Ovisi kako kiši. Tako bude kiša. Kako je kiša, mislim 2013. smo slabo snimali jer je bili kiša bila i tako da nismo skoro ništa vidjeli. Znači na neki način moramo pratiti, odnosno ne moramo, nego pratit ćemo kako bude vrijeme i onda ćemo zapravo do tada pripremiti volontere, pripremit ćemo ovo što možemo tehnologijom obaviti i onda kad bude tih 2-3 tjedna će trebati u to 2-3 tjedna jednostavno izaći, probati obraditi što više tih fotografija. Evo, to je to. Možda bi se u to doba možda moglo organizirati i prikupljanje, palo mi na pamet kad se već ljudi šeću po šumi, da se eventualno možda vidi i da pronađemo možda one naše granične stupiće ili ovako nešto. Dakle, da onda u paketu kad već snimaju dren, zašto ne bi onda usput snimili ako nalete na kakve stupiće? Teško da bi nekog kog ja već nisam našao. Svi su već. Dobro. Ali htio sam samo nešto reći kad ste Draško spomenuo da bi možda bilo lijepo ponovo obići neka stabla, grmove, pa se mislim da je bilo najzgodnije upravo ono što si pokazao, kraj groblja, gdje smo i počeli. Međutim, ova ideja sa dronom, to je super. Međutim, mislim da se baš ne bi vidjela, s obzirom da su stabla visoka, tamo, baš kod groblja, a drnjune su relativno niske. Tako da... Ali su žute. Ali nema lista. Nema lišća. Pa to je da. I vide se kroz stabla, tako kažem. To nam je radna pretpostavka, dakle ne znamo, vidjet ćemo kad dron poleti, pa ćemo vidjeti, ali... I još se jednu stvar, oprosti. Kad si pročitao ono od Jardasa, da se od drena gledalo toporišća, metle, pa sam se sjetio... I zub za grablje. Da, i zub za grablje, da. U Gašparovom Marinu, u Martinovom selu, još i sad, ja mislim da postoji zupčanik koji ima zupce od drenovog drva. Lijepo zavidano. Vani mu je izložba starih kola. A je? Ja pred puno godina sam to snimio. Je, tamo s vanjske strane. Ono je unutra je sve obnovljeno. Sve, ali je drveno, sve. Nisam dugo prošla. Da, i ako mislite šta radite, trebate naći mlađe ljude. Dobro, ja rekao da našli smo jednoga, evo, tu je. Ali ono što je ključno, mislim, ove volontere koje smo skupili kroz ovaj drugi dio projekta, mislim da jednostavno ljudi su tu i odazvat će se. Naravno da trebalo biti nekoliko, jer ono što je problem je, imamo relativno kratko vrijeme. To tada treba obaviti. Da, ima samo vikend, a mi smo bili u mirovini oba dva, pa smo svaki dan mogli ići. Kad god je bilo lijepo vrijeme, telefon, idemo i tako da smo bili efikasni. Smo mogli hodati, ja ne znam, ja sad se mislim, Bože moj, koliko smo prošli. Ali na ovom stablu smo bili, znaš koje je to? To ti je, možeš ti sliku pokazati. 163. Da, ti ga se sjećaš. Jer smo bili prošle subote, smo bili gore. Kad ti nisi mogao doći. Mi smo išli gore i sve smo išli. A to je ono stablo veliko. Na onoj čisti, na onom, ti znaš dolac od nekoga, od koga je to prije doma lovačkoga s lijeve strane dole. Da, predivno je. Predivno je, a nisu slike došle još do njega. A vidio sam na slike. Da. Ovo sad od subote. A valjda je subot. Da. Kad sam ja bio na pregled. To je taj broj 160. A to je taj. Bravo. Samo smo
još mi je Vesa poslo napomenula da uzim ovo čudo sa brojevima, ja sam uzeo, ali sam zaboravio izvaditi van. Evo ga, 163. 163. Evo, da. Aha, aha. Može povećati samo stavno. Sam baš siguran, ne vidim gdje mi je... Ne mogu, žalost ovdje. Ali evo, vidi se ovdje. Da, to je i žuti se gore. Ali je rekao sada, definitivno. Da, Izmjerili smo opseg Aha. i za 3 cm je išao trešin. Možda misliti. U Sa 12 4, godina. da, 7. Ali se snizio. Sad jesmo li mi falili kad smo očitali, jer mjerio sam do neke grane, sam mjerio 4 metra i onda još metar gore, po prilici tako da smo ocijenili da je 5, a ne znam šta tamo piše, I 7 mogu metra. to reći da je rodila. Ja sam ga našao, krcat je bio ploda. Evo, super. Dobro, evo ja bi, s ovim bi zapravo završili ovo druženje. Danas malo smo na neki način posjetili se kako je to bilo prije 10 godina skoro i najavili smo ono što će se događati u... 12. 2012. Pa joj, 2012. 10. Naopako račun. 9. Ali na proljeće će biti točno 10 godina. Sorry. Da, točno 10 godina će biti i ništa, najavili smo radove, ja mogu samo reći da pratite nas na web stranicama i objave na društvenom centru i priključite se jednoj od tih sljedećih aktivnosti koje ćemo. Hvala lijepo. Hvala. Hvala. Hvala.